Anyang laki din! Oy, Manang Delia, si kamot ganyam day taagug-ugot iti kamote. Kunak no asino, nakadumog ka ngamin. Mangal alak man, iti pangaldawan mi ka ni Nanang. Kaya't ayan ni Nanang mo ang sida iti ugot ti kamote. Kat, iso nga rod ti adda. Anya ngay nga rod. Siyak, mapanak di ta kantina, tagumatangak iti karne asidaen mi. Ay, imbag man ta karne ti sidaan niyo. Saan akayat nilakay ko ti agsida iti ugot akakasta? Nakapilpili. Ay, da kami. Anusan mi no anya ti adda. O sige, Manang Delia, panawan ka pa'y ditoy. Sige, agugot ka lati iti kamote. Awan mat ti sabali nga agugot iti dayta. Si kalaeng tinaanos. Nagkuna asaan anaimas ti ugot ti kamote. Dayjay man akaaruba a feeling rich. Asinaw ti dakdaka matumanak ko. Nilyo nila, Nanang. Bay amlat nga aguyaw. Nasustansya ti ugot ti kamote. Kita man, 65 kon, ngum napigsaak pay laeng, gapu iti kasisidak iti natnateng. Katuan, mapankanto pa'y agisorsor iti tinapa. Aywon gayam, awanen ti sursur ko intun bigat anak kaw. Yala anak man ijay sukik abakang. Wan, Nanang. Yalaan kanto. Nayo naman ti katangam, imado ngamin ti agatang kanyak. At dapay ngamin order da di ta abagatan. Ay, nagsaya atin no kasta, Nanang. Imadugayam dagiti agur-order kan ka. Wen anak ko, naramananda ngamin asaan adaan dagiti lakok at tinapa. Kalutluto laeng, isu akay kayat da. Matay ito yung niluto mo na si Dan, yun nila. Puro mat na rin. Awan mat makita ka sagpaw na karne. Di mo man kiwar-kiwaran akas na. Birbiro kak nga rodya karne na. Awan mat ti mabiro kak nga alyana. Kat no 1/4 laang ngamin di ginatang ko a karne, ta iso laang mat tinakaanayan ti kwarta. 1/4 lang? Unay ka matag. Iso laang ti kwarta. Agtal na ka man dita. Mga kakitin. Huh, saan na ka makapangan? Karne ti kayat ko. Dahil pa'y kumagat at dati taba-taba na kahit. Nakapilpili ka. Feeling rich ka man. Ay na, nagsaya atan Delia. Kaado ti malaklakwan ni Nanang mo at tinapa. Wana na. Iso nga rin nga imbaunnak nga umay manen mangala iti ilako na kano intun bigat. Imado kano dagiti suki na. Ay, iso nga rin analakati pang pangtid ko kenkwana. Tanaanos nga aglako. Agyaman na kanana. Tanalakati panangilakom iti inak. Wen, tapno mas umadupay ti ganansya ni Nanang mo. Di na pa'y matkayat ti sumardang nga aglako. Aginggat kabailan na. Baybay amlaeng balasang ko. Uray siyak kat senior citizenak. Ang awan planok asumardang iti panagaramid ko iti tinapa. Ay, ad-adda abo makutak no agtugtugawak laeng. Abay na kapanimid ka mo ti talamisaan, bakit? Kat problema ano anya manen ti lutwak asidaan inton madamdama. Ay, guston tinatay. Nauma ako ni tinatay. Nakapilpili kayo mat akabalay ko iti sidaan. Uray dagiti anak na, imaladakin ka man ang karne. Tinapa! Bumatang kayon iti tinapa! Ne. Tinapa! Anya kano dayjay? Addan sa agisur-sur-sur iti masida. Tinapa ka no. Apay, gumatang ka. Ni mo na nang imanang Delia day taaglakla ko iti tinapa. Kumatang ka kadi iti tinapa anak ko, Cleonila. Agsidsida kami aya iti tinapa. Nananam day tilakok at tinapa. Saan basta-basta. Ay, sa anak agumatang nana.
Saan akayat dagiti kabalay ko ti agsida iti tinapa? Ay, sige nga raw, labsan kayaw kainak pa'y agisursor. Unay mat day tanapakit. Ni, aping agkatawa ka akasta. Kasi mat yananang ni Delia. Bakbakatan lang aro din. Aglaklako pa ilang ititina pa. Na, Ay, napiman matabakit. katawaam kit din, di bakat? Si Kangay, ada yung ubing ka ngem iso. Ngem saan mo akayat tagtrabaho, tasadot ka. Sus, nagsao ka man ay. Pudno mat, nakapilpili ka pa'y iti sidaan. Imbag kumamat no nagagat kang agtrabaho. Ala nanang, ita ka lang asumangpot. Apay ang narabyan ka anaglako iti tinapa. Impaibos ko nga may nanakaw, nakadano nak ijay laod. Ay na, delikado ti marabrabyan. Ay na, nagmayat ti aglako, taawan ti kakumpetensya nga aglaklako iti tinapa. Sapay kumaa, taawan ti mang kompetensya ken ka. Asino kumamot nga iti mang kompetensya kanyak. Dimla amumot adag iti kaaruba. Awanon ti mayat nga aglako nga agisursur. Siyaklaangan tinaanos nga aglako-lako. Ala, umay ka nga rudan nanang, tamang rabiitan. Ay, nakaluto kan. Wen, dinengdeng ti inlutok apang rabyanta. Ay, mayat anak ko. Tanateng manen ti inluto. Nagsabong dyain mulak akatuday di talikod ti balay. Ison ati pinuros ko nga inluto. Kita manday ka anak ko. Basta nagagat ka. Agbiag ka itapanawin. Ninanang mo, naggagat nga aglako-lako iti tinapa. Si kamat, nagagat kamot nga agmula-mula di taarubayan nyo. Ang mas daawak man kadagiti kaarubayaw. No kasanuda nga agbibiyag, idinto tawan mo't trabaho da. Asino akaaruba mi, nana? Ay, dagijay man nga agasawa alyo nila kandanay. Ay, dagijay? Feeling rich dagijay, nana. Aya, tunggal masabat ko nilyo nila. Ibaga na amapan gumatang iti karne, asidaan da. Ay, saan da ka no amakapangan? No saan a karne ti sidaan da? Pangalalaan da ngay nga ta iti igat-gatang da iti karne. Kat inal daw mo't amakitak di asawa na anak kauldag laeng. Ijay atidog at tugaw da, ijarwar ti balay da. Tsak man amo nana, no kasano nga agpaiso ti panagbiag da. Ay, sapay nagrigat ti panagbiag ita apanawan. Pirmi nana. No awan trabahom ita apanawan, mailumlum ka iti utang. Ad-adda nga agrigat ti panagbiag mo. Nana, pudno day ta anak ko nayo. Day to gayam dyan sa ganak nga order ni nanang mo at tinapa. Ay, agyamanak, nana. Sige, agawid akmatan. Tama panak agluto iti pangaldawan mi kan ni nanang. Sige, balasang ko. Umay kan tulat ta mangala iti order ni nanang mo at tinapa. Dani, bumangon ka man dita. Bumangon ka dita kuno. Anay ko, Mike. Abay, sumipat ka. Di ka mangamin bumangon. Abay, awan materamidag. Bay anak lang ka nga agultag ditoy. Awanan ti bagas. Asul ko pa inawan. Awanan ti maisang ko. Ne, kat makamu ka mata namang diskarte Siyak ka tiriingamon. Ni, maangot mo dayay. Hay, Hindi dayay. adag prito iti tuyo ngay malaldawan. Unay matyan. Tuyo akatang ani ti aldaw. Kagurak ti angot na. Sus, makapaulaw. Inak man ungtan day ta adelya. Apay,
sigurado ka ka di ani Delia ti agprit-prito iti tuyo? Aday ta. Nanang, umay kan tamangantan. Naiprito kon daytoy si daan ta atoyo. Wow, umaya kong nanakaw. Nanang, adag tuk-tuk-tuk. Lukatamman pa'y diri daw. Wan, mabiit la ang anak ko. Ay, asino nga taya ti bisita. Nay, Lunila balasang kao. Anya ti masapul mo. Imal-aldawan nga prit-prito kayo iti tuyo. Ay, Delia! Ni Lunila daytoy. Umay mo man ka sarita, anak kao. Oh, apay aya, Leonila? Ay, maululaw kaming kinilakay ko ang makalanglang ab iti angot ti prit-pritom atuyo. Aya? Ay, pasensya kan Leonila. Day talang amin ti adda si daun mi. Maangot ni pay aging ga iti balay mi. Kat, kasanungay nga rod ti aramidan mi, no naangot ti si daun mi kaninanang. Madingarod ti angot na. Kasanon, nung naulaw kami kinilakay ko, kat maospital kami. Saan mo't siguro ang mapasamak dayta, Leonila? Awan pa'y mo't tinadamdamag ko anay ospital ang nakaangot iti maiprit-prito at tuyo. Ha? Naarte kayo kit di ang agasawa? Anya? Feeling rich kayo ngamin. Ay na. Saan anak katagari ni Leonila iti imbagam a feeling rich da anak ko. Marwam damot ngaminon. Naglaing da amang ibaba iti pada da a tao. Ay, anya lakit din ayah dagita akaruba. Imbag kumamot no jak amo nga inutangan da amin a kantina dito'y lugar tayo. Kat saan da makabaybayad a pulos. Aya, nakaamang iti dayta. Ay nananang, isuda ti pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo. Gapo, iti kina feeling rich da. Imbag lakit din ta saan ta akasta anak ko. Inong tamdag iti agina nga agsida iti prito atoyo nga imal-aldawan. Ha? Nasakit tinakam ko kinimanang Delia. Ha? Kaapay? Di na pa'y pilpilyan ti sawsawang nabalikas. Ne, anyay at imbaganakan ka. Feeling rich tayo kanong. Feeling rich tayo aya, katsan mo. Talaga mo't asaan. Ay bakit, mabisin akon. Agsarahon ti buksit ko. Apay si kalaang ayang. Ala, in ka nga rudan agumatang iti kanan tayo. Sapay naglaing ka nga agibaon. Si kalaang mati mabalin ko nga ibaon kay. Yak amo no kaya't dakpay apautangan dagiti kantina. Nagadwa kantina ang mabalin mo apagutangan. Inutangak nga rod amin idan. Anya? Singsingiron dakpay kit din angam awan pagbayad ko. Ay sus, kasano nga rudan nga eh. Sika ti pagdamagak iti dayta. Kasanon nga'y lakay, kat awan mo't kanin tayon. Sapay saan abasta-basta ti kayatyo asidaan. Ay sus, matay tayo na itibisin, no kasta? Itulok mo mat. Ay kasaan na? No kasta nga rod, ingkag trabaho. Nakailad ka mo latangaminan nga inaldang. Gaputan na ipaibos ko manan jay lakok at tinapa, gimatang akmot itinaibas asidaan ta anak ko. Anya day ta ginatang mo, nanang? Lechon amanaw, kayat mo day tao eh. Ay kat, when nanang? Kastoy, tigunggo na tinagagat a tao. Pudno day ta, nanang. Delia, aguray ka anak ko. Kaslad da tao ijay likod ti balay. Ha? Aywan, sino di manggawgaw at iti sabong ti katuday? Bigbigam man ang naimbag. Ha? Di mo't Leonila? Ni Leonila, ti kaaruba ta ako namlano asinaw. Naa?
Agsid si damot gayam iti sabong ti katuday. Ay, impakada na ang mga la iti sabong ti katuday, ma. Kano si kan sa tinagimula iti taita. Awan mo timpaktakada na, nanang. Na, ang kita man ni. Idi nakaalan, nagpartak apimanaw. Timalyaw pa'y dito eh. Kuna na siguro asaan taan nakita ang ngala iti sabong ti katuday. Ala, bay amon anak ko. Delia, ambum ka de no sa dino ti ayan nilyo nila ita. Sa dino, nana. Ay na, adda ijay barangay hall. Taim pa barangay, dagiti nakautangan na. Ay, nagadu ka ti nakautangan na. Ha? Ay, kaasimot Ay, kunamlan asino nga main abak nang. Kat no nakita mi kanina nang agaw-gaw at iti sabong ti katuda ijay likod ti balay mi. Makita manday ta nga aramid na. Wen nga rod, nana. Agsid si dadamot gayam itinatang. Ay, una yung nabanog ko ang nagpalpala iti darat. Oh, bakit? Apaya kas na ti rumam. Umiisem ka kaditad ng trabaho. Para kiwar iti simento iti construction ko naman. Impa barangay dagiti nakautang. Anya, abay. Sa anak mo't ngamin ang nagbaybayan. Si Kaman ngamin. Iso anas ka, nagtrabaho ka. Ha? Kit magtrabaho ak lang arudan. Anya ti panag ko namaya. Italaang mat nagtrabaho ka. Idi pa'y kumaatap no saan tayo ang naurnungan iti utang. Ay, bakit mabisina kon? Anya ti masida? Napanak nagalay ti sabong ti katuday amula ni Manang Delia. Iso ti sidaan tayo. Saan kang agpili-pili? Ha? At pilpili ak ayamat. Nasustansya tayo bakit? Ala, inta mga na. Aglako ak manon iti tinapa. Rugya kon dito iti agpukaw tapno malakok amin dagito iti tinapa. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa. Nana! Nana! Oh, apal yun nila. Inayaban nakmat. Gumatangak nga rod iti lakom, nana. Agsidsida kayon iti tinapa. Isulaang ti pakaanayan ti kwartak, nana. Ay katmayat man kasta. Ay, manayunan ti sukek. Oh, manutigatangam. Yun nila. Sika ka di dayta? Ay, un manang. Siyak day to eh. Anya ti aramidam di ta kakamot yan? Kuang, agugutak man iti sidaan mi, Manang Delia. Kunak man no saan kayo nga agsidsida itinatang. Agsidsida kami itan, Manang. Umay kamat at agugut ka. Ay, si kalaangan. Tasyak tumot inton maminsan. Ay, awanan ati maugot mo. No umayak pala agugot. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman ka ba itingkay, Panang Tarabay. Sila ba kay? Apay, Anda ni kumarim di tarwar. asino ako mare? Ni kumarim aloy da. Ay, ni madam. Maestra dayjay ako marek. Ay kat pastra kam taurayin na kijay salas. Agsasarunon sa mga umay da kapaspasyar, nagiti ko kumarim dito'y balay. Wala, tadda ngamin kasapulan da kanyak. Umay da umutang. Naamuan da ngamin, amabalinda nga umutang kanyak. Kan, basit ti interes na. Ngay, kita am nagiti papautang ama, bakay. Nasisingpat, kan nalakaasingiran dagiti umut-utang kanyak, lakay. Saan ka kadi amadanagan?
Nagbeso-beso tapay. Wala. Ay, kumare, nagapuak di ta eskwelaan ni. Dagasat man. Wan. Insagana kun tayawat ko laangan kan ka. Ay na, agyaman ako, kumare. Bilangam, 15,000 dayta. Saanon? Taamok mat abinilang mo ana imbag. Ay na, mare. Ikas kunto matla ang abayadan daytoy, inton maalak di bonus mi. Awan pa'y siguro ti makabulan, maalak kun di bonus mi. Amukmat kat a good payer ka. Sige nga rod, mare Innakon. Sige, Mare. Bye-bye! Bye, Mare. Ay, mare, kaya't kung agbeso-beso taman pa'y Ay na, nag-sweet kat daytoy ako, Mare kon. Aya. Pare, ibagam man mat kini kong Maricelia, tapautangan nakman mat. Mapankalatan dita balay paray. Adda dita. Pautangan nak nga ta. Apay kiti nasangay. Kitag kumpari ta. Nadamag ko kahit ngagpapautang kami ni kumare. Way, nagpapautang ka dagiti laeng good payer paray. Good payer ak pare. Ay kit pautangan na ka, no kasta. Ay, mapanak nga ro di balayo pare. Tama panak man umutang. Sige paray, tawagak ni Mrs. Kaw. Taibagak, amapang ka. Mare, naibaga ka din ni kumpare ken ka nga umayak dito'y balayo. Wen, pare. Naibaga na kanyak. Iso, Oh, Nene. Kwartan da ito yaw awat mo dayta di imbagam kan nila kay ko nga utangam. Ay, agyaman ak mare. Ay na, intinag na kan samot ng tilangay. Kasano na ibagam dayta, pare. Ay, uwan mare. Intinag na katilangit. Tapno tulungam dagiti awanan akas kanyak. Siguro, pare. Ay, mare, agbayad ak matladagos. Saan ka madaragan, mare? Agbayad ak. Silya pa kay! Apay aya. Isardang mo man lang, ti panagsibog mo ka na giti masitas mo. Tanay, addaman ang bisita. Ay, jaklakat may ibusanan iti bisita. Sigurado, umutang dayta. Kahit adda pa ipautang mo ya. At dapay mat asino aya dayta. Amangan mat no natiwod nga agbayad. Malagip mo ni Antik Amarciana. Saan arumbang apautangan dayjay? Ha? Makiapa no singiram. Malaking kakitanin, ururahin na kayo di salas. Imbagam ko mga awanak Kababain mo't Amumit na sa uday tabakay. No saan mo asang wine, istoryain na kanton, kadagiti daduma kakabagyan may. Iso nga ron adyak kayat apautangan. Takas tati ugali na. Ay, ad-addan agumura no saan mo apautangan. Iso nga inggan. Apay, Auntie Marciana, nadamag ko nga mahin nga agpapautang ka. Kat, umay ka umutang, ante. Ay, amukmag kat apautangan, nak. Tado gayam ti pinapautangam. Oh, sakit di nga auntie mo, unti di mo pautangan. Kano nagtiwod kamot nga agbayad, ante? Anya na tiwod nga ibagbagamot. Nagrigat ka kasi nga ron. Apay, pinadas na ko na pinautangan na aya. Saan pa'y? Day tamot timang manggag ko kadag itinagot utangam? Oh, ulbo dagijay anagis istoryakan ka. Di mo idapat patyon, Celia. Tasyak, uray no interesam, bayadak. Siguraduan yung agbayad kayo ante. Un, anyan lakot to na ikamkamang laang akanakakon aya. Pautangam to'y antim analaeng nga agbayad. Pinautangak ni Antim Amarciana, tapnaawan makunkunana. So, matlagaya man nakaisa man nagaway. Ngamne, no saan ang makabayad? Kahit, no saan na makabayad? Sika ti agbayad. Apay nga siya tagbayad.
Awan mo't nagsaritaan takas ta, bakay? Kasi ka ngamin tinang ibaga, apautangak jay antem. Yung laki din na ya. Laglagi pam, kan ilistam at iutang na kanyak, kat 10,000. Nagdakko lang. Pangalangay ti kastagatan. No sana mabayadan ni anti ka Marciana. Baka mo ka ah. Sige, tama pa anak pa'y agluto, iti pangaldawan tayo. Ay na, nagano senda ito yung asawa. Nagswertiya ka talaga king kabakay. Nagagayt, kanaanos ka amises. Ay na, bulaan nakmanan ako nak. Kahit kabayatan nga luto ka, nagbuyak mo tititibay. Hingatok man nagiti saka, tapno makarelaksak man mo bakay. Lakay, bumangon ka ditan. Nakatimpla ako ni tikapem. Ay na, nagmayatan di makaringi ti agsapan no kasto. Nga dan nakasagana ka pa kung pandisal ito lamisahan bakay. Sige kit din, agkapikan. Kalpasan na, agdigos kan. Alam mi nang agdikaws bakay. Ay, anya ka tidanag mun. Ay, indadangan kan ay, ti pagdigos mo. Ay na, kasta atin nagagit amises. Naplantsak matan, jay uniform mo. Nakahanger ijay cabinet. Kan, day gayam. Naisagana kung tibalon mo. Ay na, nagswertiya ka talaga, amister. Awan makulaking ka bakay. Agtal na ka man. Darasam kit dita agrubat. Tamangan numala daw ka, iti trabaho. Lakay, saan matan alumablabas dito yung balay jay kumarek a maestra? Ni Kumari Maloyda. Wen, hindi pa ilan napalabas alawas apat padaan ang alumabas. Tapay ay apad padaanan. Kat pa nagbabayad doon iti utang na. Kunana iti nga agbayad adagos. Nay, nimut anti Marciana dahil sumungan bakay. Anya nga tatirantana dito balay. Di na ibaga anayunan na dya utang na. Ay, dyan ikanan ah. Ay, ang mga no may agbayad ang. Isiman man ngamin. Makais-isam. Ay, di nakpilitan nga umisam. Daytan. Good morning, kakaanakan. Good morning magking ka, anday. Good morning ka no bakay. Nag-good morning ka lang arudan. Anti Marciana, please, come in. Ay na, agyaman na kiti panangilukat mo itiri daw kaanakan. Nakartilakit tinaya. Nagtugaw kayo, anday. Talagang agtugawak, takas tamot ti imbagam. Anya ti kaya ti merinda nga, anday. Ang merienda pa'y, anya pa'y lang ti oras. 9:00 pa'y lang. Di na kunyalaan iti merienda, kanakan. Sa anak mo't lang agbayag dito'y balayo. Nasayaat mo't. Umay ko labayadan dya inutang ko akwarta kan ni bakit mo. Nangag mo bakay. Awan, nangagkulakay. Ay, nasayaat mo't taagbayad kagaya man, ante. Awan, adtoy ne. Awate mo na bakay. Darasay, tama nga no, baliw pa ti panuno na. Ay, wan ante. Awata kon. Agyaman na ka. Bilangan pa'y sakbay nga ibulsam. 1, 2, 3, 4, 5. 10,000. 10,500 matan, ante. Wan, interest na, dyan 500. Kunaking ka bakay. Mayat pa utangan ni Antik Marciana. Good beer talaga. Celia, adaban niya rasaas ko kan ka. Ne, anya day ta, ante? Mabalin ka day, nga umutang akmanan. Anya? Nay, apay nakigtod ka bakay. Anya timbagan ni Antay. Ay na, kalata si makit ti ulok. Anyaya day ta. Kunak, umutang akmanan. Day ta kat ti kayat. Kaibulbul sak timbayan mo, ante. Ang umutang kamanan. Utangak lang, ba't day tayong bayad ko kan ka?
Mabalin ka ni matikasta, lakay? Kabay bayad na? Utangan namanan. Mabalin mo't ah. Kasano matikasta? Ala mo dyan interest na kaanakan. Umay kung tumot lang bayadan adagos. Alan yawat mun kanyak day ta imbayad ko a kwarta. Unay matikastoy. Saan ka kadingag kuskusila pa kasta ba? Nadadtaol timud ko. Sana balay, pasigurado mo ni ante, ngagbayad adagos. Agbayad, ngam utangan na matlaang. Kasano day ta? Sana balay, takabagyan mo. Agtal na ka man? Good payer? Cash jay, ti good payer? Ni madam, bakit? Iso dya magmagna ijabal lasew. Ayabang! Ay, sikan din mga yan. Maray! Mariloida! Saan nakaanang nga? Tiksaman. Mariloida! Ay, awan. Saan natatumalya, bakit? Saan man samit na kaya ti kumari Loida? Padasa man ti Madam Loida. Agpili pa'y lang mat. Madam Loida! Woo! Madam! Awan, kasulawan na tanangag na. Nay, nag-apuramot tinanag na. Ay, madam! Madam! Ay, kumari Loida! Ay, agbayad kan iti utang mo! Awanay, nakadayaw ba kayo? Nagrigat mo tan asingirin dyan nakautang a maestra. Ay, no amukla ko ma. Jakon pinautangan idi. Alaba mo. Saan ka nga sumanin na ay? Tadada, pumangit ka. Pumangit ak gayam ha? Ah, Yan lang tayo walis. nay. Ang kabiro kam dyan malay. Pagpang-urkuman kan ka? Anya? Kunamlan asino ka agwapo? Ha? Ay, asino kumamat ti makaisam? No kastoy mat karigat ti agsinger? Ay, unay ka na. Yan mga nakaungit kamit tayo. Gapo tagsasaro no amalas ti mapaspasama kanyak. Malaking kagluto. Ay, dinak man ibaon-baon nga agluto. Ta sa anak nga agluto. Kita niya kay ti kanantayaw. Sika! Sika! Sika ti agluto! Ni, saan na nga nga ito do. Ayun! Napudot ti ulo kita! Ay, basol lagi ta nga agutang. Asan da nga mo, bayad. Dito'y kasalas ang maturog inton rabi ah? Ha? Apa nga yung bakit? Nya kalaki din na ya. Anya launa ya, tinadagsin na nakabasulak keng ka. Takasta ka kanya. Basta dito'y karwar. Ala, ingka agluton! Ay, pati siya na raman ng tipong to mo. Ay, nagmayatin tagay. Apa nga eh? Awan pa yung matibangag ko nga. Timpla iti kape kiji kusina. Ay, naman kita ay. Ay, awan mo rin bakit ko magluluto. Anya nga iti aramidam dita. Agtimplakan iti kapek. Siyak ti agtimpla iti kape? Bakit? Kat, asino kumapay nga ay. Siyak nat itati agtugaw, taurayag ti kape at timplaam. Nay. Apay nga kastoy mo tin bakit? Siyak mo tin ti agtimpla iti kape? Saludsudam pa lang no apay. Gapo ta sa anak ang makasinger. Nawatan. Hinya laki din. Siyak mo tin ti pagdasalan ti pungto mo bakit? Paray. Ne, baray. Sika man. Abay, baray. Ay, nalipatam sa amin yung tagbayad. Di inutang mo kani bagag ko, paray. Adaya utang ko kan ko na. Anya? Kayat mo asawa, nalipatam ba talaga? Di utang mo? Awan utang ko kan ko na, paray. Ay, paray. Nagkari ka pa ide, ngagbayad ka dagos. Awan nga, Ruti. Ay, nagbayad ka, wano sa paray. Paray. Apay nga.
Kiniliwan nak matang. Istritag na itarupam, no saan ka nagbayad? Uwin pare. Ay na, agbayad ako. Si Kamat. Ay, mala. Ibatam nga rin dito. Kwelyo ti batok pare ha. Tam na makabayad ak pare. I love you, Lakay. Ay, nagmayatin ba kayo? With matching arako pa ya. Katuan nakasingir ka mo ngaminan. Kahit saan ako na maturog dito sa sala, sinton rabe, ay bakay. Ijay kansilid. Ngam, ijay ka datar. Ah. Agaplag ka pailaan. Apay nga. Ha? Jack pa'y nasingir ni Madam Lloyda. Kani antim ngay, saan pa'y nagbayad? Ha? Mala, siya akong ti para singel. Ay, yan niya laki din nagbalbali ng tibiyag ka. Si Kamat gayam di ibagbagada a bisita. Kunak no di pagutang ka Bombay. Umaya kag singer, madam. Manun abulan di utang mo. Ay na, awan pa'y pagbayad ko. Sige, no saan ka nagbayad? Mapan kay report ka ni madam principal. Kahit mo, taramidi na da. Sige, agbayad ak man lang. Siya pinagdasalan niya amin. Gapo ka nagit yaw. Utang yaw, salbag kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Agring kayon, aldawon! Awan, ti mapasama kitibiyag tayo, no kasta maaldawan kayo, matabumangon! Nakaring kami. Masapol pa yayang agpukaw ka. Uray lamang ngagdagiti karuba. Naikat agunay kayo nga rudan Ay, agmurmuray kami pa'y ananang. Agmurmuray kay di kusina. Ingkan isagana di isaw nga ito no tayo. Ay, binigat lang. Nagastudya aramidan tayo. Oh, agreklamo ka? Kano isuda ito di pagbibiyagan tayo? Nala, engkan, anak, tamnusarin nga umatidog ti tungtungan. Kababain ka dagiti karuba. Nagniungiwat man ni nanang mo. Oy, Domingo, anya nga aramidam dita? Nakatugaw. Saan ka amabalin nga agtugaw? Tadanas ka nga aramidam. Ingkan aronan jay uging nga pagtunuan tayo, iti ilako tayo nga isaw. Madamdama mo ta, nabambanno ka nagtudok. Pag inananak mo ta. Ay kaya't mo asawan, aginana ka. Pues, aginana ka mo tamangan. Ay, unay kid din na ya. Imbagtas saan ka mabambandog nga agmalmalam nga agong ungat. Kan agibabawon. Ingka kideng, nagado pa'y lasaom. Day, nagsapa kayo, naglako iti isaw, maray. Amo mi nga mi, nagumatang kayo, maray. Ay, paborito mi kanila kay ko na ito isaw ala kuyaw. Unata na nanam. Oray pa di sawsawan aso kayo, maray. Sumamit nga umalsam. Manungay nga ruti katanga, maray. Ala, ibagamon, tas ikati umuna alakwa. O sige, pay-pay. Saan kayo sumardang agpay-pay? Anyamot na nanang. Nabanog ako nga agpay-pay-pay. Nakarikreklamo kamot nga obeng. Kat sa nakmat nga kriklamo tunggal dumawat ka iti allowance mo. Ala sige, pay-pay. Mas na iti isaw ah. Pay-pay. Gumatak man iti isaw, gay. Gary. Oh, lakwamon Oy, gay. Oh, anya ti katangam, Gary. Day tala ko yung nga isaw. Mano, nagpugi at talaga ni Gary. Makapain lang. Ay, makainanamot lang ang datao. Agasam ta nagmalmalam, mapanang isagana tayo tilako tayo nga isaw. Agreklamo ka?
Nagreklamo kaya. Oh, apay, anya tikat katawaan dita cellphone mo? Awan, nanang. Kateks mo samot tanda di agari, ha? Iyo, saan mo't nanang? Man ano kumano da ka-text na. Balasitang mo't ng tanak mo. Normal nga dagaram kan kwa na ah. Apay, kaya't nanti mga asawa? O sige, maki-asawa ka asaan tayo nakagradwa. Taglako kan tumat lang iti isaw. Tila ibagbaga ni nanang. Pwede mo matibagbagak gay. Iso asay saya atam ti agadal. Ay bumaknang kayo nga agasawa. Tanagagat kayo nga glako iti isaw. Ay kat mayat ano kas tatata. Inal daw kayo nga glaklakaw. Kasapulan mo't ngamin dagiti ubing ti allowance, tata. Sa bagay. No saan kami nga glako? Saan kami nga agbiyagas sa nga pamilya? Ala, agring kayo na. Agluto tayo iti ilako tayo nga isaw. Bigbigat nagpukpukaw ka. Di ka lang mabay, nakasla kakawitan, nga agtartaraok di tabigbigat. Kasano, nagrigat kayo aringan. Masapol nga agpukawak sa kay to agring. Nakaring kamin. Saan na masapol nga agpukaw ka? Riinga mo, nagiti anak mo, tatumulong da nga agtrabaho. Nakariing ako, nanang. Nasaya at mat, gay. Riingam dagiti adding mo, tagtitinulong tayo nga agtrabaho. Uy, anyakit din ni nanang na ya. Bigat ay sumanao. Sana rin tag cellphone teraramidam. Bawal te cellphone, nagtrabaho ka. Gay, mabit lang. Oh, apay, Gary. Inururay ka malpas ti klasem. Tapay, mat. Agid ng tangagawi din to matamdama. Itulod kay di balayo. Ay, saan, Gary? Sana mabalin. Ha? Apay ngay. Basta sana mabalin. Pagdaka di kabutang mo. Kuha. Itulod kay di balayo. Tagumatakak pa yun itilako yung nga isaw. Ay, isaan? Saan, Gary? Ang tanak ni nanang ko. Itulod ka lang, mat. Anya ko matidakas di tangay. Panunutan da, agar-aram ka kanya. O di mayat. Tagaramak at talagakan ka. Ay, sanak pa yung makiar-aram. Agadalakpay. Nag-stricto mata ni nanang mo. Sapay crush ka talaga. Sige, Gary. Mapana ko na. Taiman, para di sumaron na subject ko. Amon ka di mare, jay lakay abaro akaroba tayo. Anang itaray iti balasang. Amon day jay. Ay, mayat adang danday ta achismays. Ay nga maguray ka pa'y amaray, tanay. Nagadun taggatang itila ko mga isaw. Itenggampay ba't ko iti ichismis ko kan ka mare. Kabarbarulaang day nga istorya. Mano ti katangan yung nga isaw? Ay, sige, gulpin yon. Ay, kat mayat, ano gulpin yon? O sige. Ay, ang yaman na. Namin ano na nagsubli-subli dito yung lugar tayo dahil ta Adam Truck. Ngungarom, napuno mat iti darat. At dan sa matagpaparami diti balay na ditaw. Ay na, sigurado adakkel abalay day ta ipaaramid da. Sigurado paliiw man no asinaw, ti agpaparamid iti balay na, ta sumre kak manakarpintiraw. Ayun Gapo iti riga ti panagbiag ita, manmanaw ti makaparamid iti dakkel abalay. Malaksi no ada trabaho kan negosyom. Mabalin ang makapaaramid kay tidakkel abalay. Agparamid ka lang arudan iti balay, day pa'y basit? Kat manuta yung agyan. Kat, sika ano kayat mo adakkel abalay ti iparamid ta? Nagrigat alinisan. Nagaduti anak mo nga agsisinublat nga aglinis. Oh, siyak pa rin ngay, Anya sika, nakangiwungiwat kan tubay. Kabayatang nagtrabaho ka, sao ka sao. Ay nalakay, kastuya ko na talaga. Sige nga rod bakit? Dakkel abalay ti iparamid ta, tapno mapnag ka.
Adda kwarta ta apagpaaramid talakay. Nakabangko ti kwarta tayo. Ken masapul analaing dagiti alak a karpinteraw. Jak kaya ti sinsinan na trabaho. Tataguryaw, mabalin ka di nga ayaban ka nga garamid iti balay me. Ha? Agparamid kayo iti balayaw ko nam. Uwan tata. Ay no kasta. Da kayaw ti itultuludan di damtrak iti darat. Uwan tata. Ay na. Agpabalay kayo gayam iti dakkail. Ay na tata. Marmarban di balay me. Ay katuwa na. Kayat ko di agtrabaho ka da kayaw. Da kayo matan ti makamo nga gayap ka dagiti kakadwa yung agtrabaho tata ha? Ay na. Adu ati mayabak. Sakpay mati ko nam. Naglaklakay ang akarpintero. Adu ati ambaw ka nalalay ng akarpintero nga ayabak. Gay, agpapaaramid kayo gayam iti balayo? Wan, auntie. Ni, nagdakkel na balay ngay? Isumot nga minti kayat ni nanang. Apay, ado ti kwartayaw. Basit lang, auntie. Aga semmet nga minta inaldaw ti panaglakoyo iti isaw. O, di nakaurnong kayon iti pagpabalayaw. Lakay, ayan ni Gay. Nakariin ka din. Nagiti agding na ngay. Itay pa nakaraing da. Saanin na masapol nga agpukaw ka. Amudan ti araramidan da. At dadan di kusina nga aglutluto iti lako tayo nga isaw. Sa anak mo nagpukpuk ka ah. Kat nasaya at matno kasta. Talaga adyak kaya ti agpukaw. Sakto pa'y. Nagsapak ang nagriing. Lakay, dandani malpas ti ipapaaramid ta balay. Ado akaro ba ti mas daaw? Nangalaan tayo kano iti kwarta tayo. Mas daaw da? Kat makitkita da mati sakripisyo tayo? Amuda, ti ado arigat tayo ngaglaklako iti isaw. Bakit? Sumardeng man dagita kakaro ba mang question kada tayo? Hello, Gary! Kumusta? Namiss na? Namiss ka mat! Kunak man no ada kay di kusina, ha? Gay? Ada lang kay inawag ko, nanang. Apay, asino day ta lalaki? Ang nyamot ni nanang. Apay nga pigsaan. No, asino ka man akain inawag ni Gay? Ilipas na pa, iti panagadal na. O sige, agong umutan ni nanang ko. Bye! Manipo dita, may paritan ti ag cellphone kabayatan nga agtrabaho, ha? Tilay parparit yumat. No trabaho, trabaho lang. Saan arumbang alaukan iti kalukwan? Awan pa iti makinin naram. Nalawag, Gay? Tatang, apay na kay si stricto ni nanang. Balasang akon. Ngamde na pa'y kaya ta makiboyfriend na. Kayat lang ni nanang yaw makalpas kayo iti panagadal yaw. Amin na barkada. Adan boyfriend da. Siyak lang tiyawan. Kasla kayat nakamabakutan na balasang. Uy, manupay lang titawan mo. Mabakatan na balasa nga sasawam. Agadal kakit de. Kaya't ko lang mo timadaan iti inspirasyon. Dahito iti panunutan niyo. Kabayata nakabalanda kayo apagadalan. Agadal kayo kit diyan na imbag. Patsin nyo ti bagbagan ni nanang yo. Awan pa lang ti makinin naram. Uy, manlangan. O sige, agluto ak manlangan iti isaw. Kitab. Nalpasan day tabalay nga inaramid may. Balay gayam damay laday ta. Na, itam lang amaw. Nangalaan da ngay nga tayo ti kwarta pinagpaaramid da iti dakkel a balay. Ket no aglakla ko day ti isaw. Day talaang? Nakaurnong damit Addan sama dingar aramiden da. Ah. Diyan ngay kunkunada nga illegal. Ay na, si Kamet. Tilay bagbagam. Ang mga no naglako da iti maiparit a druga. Wano, nag-hold up da. Ay na, saan da maaramid day ta? Ay kunayo da kayo ti karpentero di tabalay da. Ay, aggagat Kamet.
San aday tamang pirpirdi iti pada matao dar aramiden. Nanang, nagkapuak di ta kantina. Kat, iwarwaras ni kumarim alaling, anaperdi ka no dagiti laklako tayo nga isaw. Ne, apay ngay, kat awan pa'y matikas ta reklamo kadagiti customer tayo. Diyak man amo, naapay akas ta ti bagbagana, sapay nagado ti agdengdengag itis istoryaan na. Ay, per dyan na tayon samatan. Kasta talaga ti aramidan na, nanang. Ngam di question, apay per dyan na tilako tayo. Itinto tag kumari kayo. Awan mo ti amok abasol ko kan ko ana ah. Nasayat mo iti. Takanayon pa nga umay gumatang itilako tayo. Ay, madiday ta nga aramidan na. No kasta, awanin ananang. Awan ton ti umay gumatang kada tayo. Ne, papanan nga jay delivery van. At damod nakasurat nga appliance. Ay, isuray ta jay deliver iti appliances. Nagturong matiti balay damayla. Kaya't nasa wine, appliances damayla jay i-deliver da. Nagpintas. Kan nagdakkal ti balay da. Sakit kompleto da pa yan kadag iti appliances. Nagagit da nga maid. Madailigal nga aramid da gita sa nga pamilya. Ay unay kataapal maun. Apay ko mga umapalak ngay. Idi pa'y lang ay bagbagam nga da illegal nga aramiden da. Ang mawan mo't pamanagnak mau. Adda nga road. Oy, no kayat mo arumang ay mo't ipanagbiag mau akas kadakwada. Agtrabaho ka mate. Agagit ka. Sana day tamang pirpir di dar aramidem. Anya kalakit din aya. Ay na, natungpal mo't lang ti arapap ko, amadan tayo itilugan. Kasano, nagagat ka nga min, lakay. Mabit man lang, denggak man anaimbag ti andar da ito kagat-gatang talugan, bakit? Amangan no agtagtagain na paklang. Oh, Ay na. no ka di, lakay. Mabit lang, idapagpay. Andarak manan. Ay, papantakit din, iji papananta, lakay. Mataktak ta. Kani, ado pa iti bisitaan ta abrans ti paglakwan iti isaw. Ayun gaya man niya. Ay na, nagmayangatan ti kastoy alugan. Naglamis pa iti aircon na. Ay na, naglagan aman ni Juan. Ay, sa anak mo't lata nagbaligi anang perde iti negosyo da mayla. Ado mo't lata ti customer da. Kan nanayunan pa iti branch da. Di mat imbagakan ka. Ngawan ti nasayat ang maghanap mo iti panang pirpir di miti pada matao. Kan adda pa'y baro alugan dan. Ay na, no kasano ti kapartak mo amang pirdi kadakwada. Kastamot kapartak ti isasangbay ti swerte iti biyagda. Isungag nakam kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, panang tarabay. Miriam, adda ni ading mo ijay berberukan na ka. Apay man nga tan. Alaing kakasaritan. Amom latan ano anya ti kasapulan jay nursing akabsat mo. Ay, saan tayo pa'y nagsueldo? Ited mo adya na batbati akwartam dita. Pamasahik lang tada ditoy. Ha? Anya ti kayat na asawan? Magmagnaak nga agawid? Apay Aileen, anya ti masapul mo? Kwarta ah, di dakmat inikanda na ng kantatang iti kwarta. Kat no kait-ited ko lang kan ka edi naminsan nga aldaw. Ado ti binayadan mi. Nalakaayamat ti agiskwela. Aguray ka.
Karibriban mat day tabuok mo. Ay, tila madmadlaw mo mat manang. Inlibre na klang jabarkada. Ha, kundi cutics ka pa'y. Katsya, napudpod day to'y kukok, adyak pa'y mapalinisan. Inlibre na nga ro, jabarkada. Sige na, manang. Ikan na ko ni ti kwartak. Ha, kastalaang ti bagam. Ha, naglakan ti panagdawat mo iti kwarta. Tapnoan mo, mabayag pa iti sweldo mi. Ay, sirmon manan. Sa naktupayan nga agmerienda. Tapno adalaang maited ko kan ka. Apay nga min tagpapaadal kayo. No di umat gayam kabailan na gastusan. Oh, atoy, 5 gasot. Inutam daytoy, ta isulaangan tinabat-bati a kwartak. Pang may sangal daw ko lang daytoy Ay kat anusam Ay, inak man laangan. Ay, inala-nalatan dya kwarta. Pimanawan, adi pa'y nag-thank you. Ay, awan pa'y ganas a papaadalan. Ijay ta kumamit kantin amangal daw ita, Miriam. Dito yakon unag ti classroom ko. Adabalon ko. Kan may sa, awanan ti kwartak. Ah? Ay na, nagrigat ti adda pagad-adalin na niya. Ay, naku namon. 3rd year college pa lang ni Aileen. Ang nagadun ti gastos ko. Apay, si kalaang aya ti manggas-gastos kan kwa na. Ay, anyangay nga rod. Lakay matan kan bakit dananang kan tatang ko. Ay, sapay kumaata makagraduar ni Aileen iti kurso na nursing. Adon, arigat ko kan kwa na. Iso ang masapul ang makagraduar. Ngamin, idi may dimawat iti kwarta kan ka. Adda nakitak alalaki nga agururay kan kwa na. Agpadada iti uniform. Kasta ka di? Idinalpas mo nga inikan iti kwarta. Nagkuyog da nga imadayod iti eskwelaan. Ay, padasen na ti maki-boyfriend. Tamakita na. Nanang, apay asikati agin innaw. Ningay Aileen, Ay, agree-review ka no, anak ka. awan lang arudan ti inararamid na idisimbangpot dito'y balay. Ita, sikapay na ang taagin naw, nanang? Bay asyak ti aginaw. Nalakalaang mo't daytoy at trabaho. Mabit lang, tay nakayaman. Ay, di pa'y tumulong kadag iti trabaho dito unag ti balay. Wan, sumuro tak iti picnic tayo. Basta umay ni RJ, Iso ti partner ko. RJ Gayam, Aileen, husto daytan. Bye. Basta bye. Ada nga min dito ni Manang kung anagungat. Bye. Ingka aginaw. Manang, agrev-review ag. Ha, agrev-review Gayam, Kat no makitel-telibabad ka dita, ninanang tinagluto. Ita, isupay lati aginaw. Anya lang ang aramidam no sumangpat ka manipod iskulaan. Mangan? Ha, sige. Ingka aginaw. Sige. Mapanakon. Ay, aguray ka. Asino gayam di RJ nga ibagbagam a partner mo? Nakwa. Gayam kumat Ay, di mo kunaan. Naoray pan nakigayam kat bawalampay. Manang. Friend, nakasale da ita ijay mall. Makalawas ang nakasale da iti 50% discount. Mapantain ton Sabado, kaya't no. Ay, si kalaan ng timapan. Awan kwartang. Ay, unay mo din. Tunggal awisan ka, awan kwartang. Talagamot nga awan. Tisweldok. Alaon amin ni Aileen. Ay, nakas ka mo ila pamilya doon. Anya nga tano makiasawa kan. Makiasawa mo't asasawang. Tapno saan kan nga agmay-may sa akasta. Ay, saan akon ang makiasawa? Tabakutakon. At danto pa'y ko teacher tayo ang makiasawa. Pagadalaklaan ng Jacobsat ko. Kalpasan na. Anya ti mapasamakan ka no retire kan. Asino ti mangkadwakan ka iti panagbakot mo. Ay na, Jack pa'y pampanunutan day ta. Tamabayag pa'y mo. Ang
mapasamak. Kat kasanungay no saan ang makalpas ni ading mo iti kurso na kat makiasawan. Ay, tsaklaam mo na panunutan. Iso ang makiasawa kan, friend. Narigat ti agbalin, abaa. I love you, Eileen. Diyak ka ba ng tagbiag no awan ka? Oray syakbat Jai theme song ta. How do I live without you? Agasawat ako man. Ay, saan ang mabalin Agungat ni manang ko. Agungat matdagiti naganak ko. Ngam kasanungay matirik nata. Ay ayatan tati maysa kan maysa. Agan anos ta pay laeng Kaya't ko ang makitkita ka akanayon, Eileen. Kat agkit kita tamot akanayon. Eileen, agtaray talaan. Kasanungay ti panagadal ko. Adun tinagastos ni manang ko. Kas matlaan kanyak. Adon ti kastos dagiti naganak ko kanyak. Ngam, kasanon tirik nata. Sige, panunutak pa'y anaimbag day ta asing-asing mo. Promise panunutem analain. Miriam, Rabieng, apay ngay tawan mo't laengan ni ading mong ailing. Ha? Awan pa'y, nanang? Kunak man no simbang putan. Awan pa'y mo tanak ko. Padasam man nga awagan ti cellphone na. Mabit lang nanang, tawagak. Anya ti kunana. Ay na, saan ko ang makontak ti cellphone na? Ha? Ay, saus, napnapanan ngayon ni ading mau. Ay na, paungatan nakmananday di ataw. Di naman nga rin i-text kan ka. No, danas kan nga aramidin na. Iso amarabian. Wan nga ruhod nanang, inton kwan, dumawat tumanan iti kwarta. Ay, gastadora day di babae. Saan sa laang mo't adya pa nag-eskwela na tigas-gastusan na? Love, dito tapaylaan balay ni uncle ko ang makigyan. Ngam, saan natangata mabirukan dito ni manang ko, Miriam? Saan? Iso saan arumbang ang madanagan ka? Ay na, amangan no pat nak ni manang ko, no makita na. Kastamat dagiti naganak kanyak. Saan da ka mapakawan? Gapu iti da ito nga inaramid ta. Ngam, ay ayatan kamat ngamin unay-unay. One, RJ, talagamot nga ay ayatan ta titunggal maysa. Eileen, saan tan nga agsina? Till death do us part. Ipapublic service kung saan iti radyo ni ading ko. Tani, saan mo tin anagaw awid? Sa dinungay, tinapanan na. Ay, Jack nga rod mo. Ay, nag-report kami pa yan ije police station. Ngam amom, no adda ka kastang agpukaw. Sigurado, nakitaray. Kaya't mo asawan, nakitaray ti kabsat ko. Wan, saan mon abirukan? Ay na, amom ka din naman nung tinagastos ko kan kuana. Amok asaan abasta-basta ti agpaadal iti nursing. Uray la sa anak nagmerienda. Tapno lang ada allowance na. Wan, amok dayta, friend. Jack pa yun makagatang iti baro a sapatos ko. Kas makita mo ito. Ni, pudpudan ti takong to'y sapatos ko. Sige, isangit mo lang ti sakit tinakam mo, friend. Nagbakbakit at abalasang. Ayat ko lang mapaadal na dya akapsat ko. Tay narapaap ko mat amadaan iti nurse iti pamilyami. Iso nga ron ako nakgan ka makiasawa kan. Adapay nga tamangayat kanyak. 40 kon. Bak ako nada. Ay naing ka man agtiramos. Tamadlaw ang nagsangit ka. Umay ka no itakot, di baro a principal tayo. Jack pa'y lakayat ti sumango.
Tapirme ti panagladladingit ko. Siyak ti makamo ang makisaritan. Ay na! Ang sakit ti ulok amang pampanunot. No sa dino ti ayan ita ti kapsat ko. Ay nagawid tulat ta dayjay. Saan mo ka di unay apang panunutan? Nakitaray kalugayam ni ading mo, Miriam. Ay, day tamot ti amok ngay naramid na. Nanaang. Ay naanak ka, umasyanak ka. Tasi ka timang papaadal kan kuan ah. Adon, tigastos mo kan kuan ah. Wan nga ruwad, nanang. Ay, sayang, dagiti nagado a kwarta nagastos mo anak ko. Imbang kumla kumanta dagastusem intun bumakit ka. Wan nga ron, nanang. Iso nga isaganaak, ti panagbakit ko. Pun atawan mo't asawam. Awan sa mo't planom ang makiasawa. Agbaak kan nga agnanayaw na nakaw. Ay, nanang. Asinon to nga ay tikadkadwam inton bumakit kan. Nanang, di nakman pa'y pagpanunutan. Ay, makaamon to ditan. Friend, aday bagakan ka. Ay na, himay ka kumata namit mo di baro a principal tayo. Ah? Nagguwapo si ka. Gaputagwapo, kasta unay akilig mo. Pampanunutek nga ruod nga agbagay kayo. Ay, agtal na ka man. Kano baro pa'y gayam? Agpada kayo, baak matlaeng. Tila ibagbagam, friend. Ay, di nakman isurun-surun iti dayta a principal, ta nakababain. Ni, anya ko matidakis na nga no da kayo tagkatuluyan. Mamit munto ni Daddy. Daddy! Daddy ti awag mi kankwana. Ay nakay kayat naman si ka. Daddy Principal. Awan pa'y tidamag mo no ayan ni ading mau anak kau. Ay nananang, di nakman disturbuan. Tagar aramidak iti lesson plan ko. Nabayagan nga awan tidamag tamay papankan kwa na. Makaamumot iti biyag na. Basta siya, agaramidak iti lesson plan ko. Tanarigat ti maungtan, ungtanak ni principal. Apay, adaya baro a principal yaw. Winanang, pada kanumot lang abaak. Ay, nagado kayon aya abaak. Anya ngay nga rod, no kasta tigasat me. Madanagan ak para kan ka anak ko. Tanay, bakit ako? Ambo kasi ka ti mga sikaso kanya kinto nagkabawakaon. Kanyak ton maibabati sa pinkaw. Alam ka sa luka nga, no bumakit ka anak ko. Di na nangan ay. Tila pagdandanagan nyo. Ay jakmut kaya't bumakit ka akasla kakaasya. Awan tuman lati mangisubo iti ka na anak ko. Mabayag pa'y dayta, nanang. Di kay ka di agdandanag. Miriam, umikan, agigiddan tayo nga agawid ka da, sir. Asino aser ti kadwata? Ni Daddy Principal, Ah, baro jay lugan na sika. Umikan, tamakilugan ta. nakababain mo't Ay sus, pagbainam ko ma, kat isumat ti agay ayam. Ala, umikan. Hindi lang paniguyod. Dadyak pala naala dagito yung libro ayawid ko. Excited ka mo't launa. Ay, dito yan ti balay ni, sir. Dayta na labaga ti gate na. Amo ko ti pang birbiro ka ken ka. Ha? Ay, wan, sir.
Anya ngay Miriam, maudi kan nga itulod ni Sarah. When tadayo pa'y matibalay mi. Bye! Agyaman sir. Bye, friend. Awan Bye. ang yaman na. Narigat ti trabaho ti teacher. Nga mapay nga datayo pa ilain nito eh. Kat daytaan igasat tayo, sir. Sapay kakatuan ka ti teacher nga amok. Nalakayan kan napakatandan. Kasla kumakan ka, sir. Kasmat kan ka. Nagpaadalak namin iti kabsat ko, sir. Isuan nalipatak tinakiasawa. Ang daksang gasat. Tanakitaray mo, de papaadalag akabsat ko. Basta ka di. Wen, sir. Iso aday tamot ti frustration ko, iti biyag. Sana bale. Tasaan ka ngagmay-may sa abaak. Adaak. Adu tayo. Sika talaga, sir. Katap na magsayan ti baak. Agasan ta. Anya? Naangaw kagayam, sir. Sa anak nga ganang Ma'am Miriam. Adda idagdan. Iso ano at damat triknam kanya. Sumpatan ako. Sige, sir. Ibaba na kon di tabatog ti balay mi. Ikanak itinaan-anay apanawan nga agpanunot. Sino di nakakutsi anang itulod kan ka anak ka? Kwananang. Jay principal mi. Ay na, intulod nak diti balay. Ay kat pinababam ko maatap no ang merienda be. Saan matan abimma ba? Ay, amuyo nanang. Ay, nakla atak itimbagana. Apay, anya timbagana. No kayat ko kano, agasawa kami. Ay kat anya ay tikunam. Ay kat, imbagak apanunutak pa'y anaimbag. Narigat mo't nuwan ko nakadagos. Mano titawan mo ay anak ka? Ay, basta, nanang. Ay na. Nagwapo gayam ni sir, numingmingam anaimbag. Ay na, kasla umis-isam dagiti mata na. Manang, kaasyan na kuma. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, dandani saan ka pa yan, anabigbig, Aileen. Nagbakutan tilangam. Apay adito'y ka nga umay dumawat iti gatas ti anak mo? Nilakay mo ngay? Awan trabaho na. Oh, anya ita. No nagadal ka kuma anaimbag, di saan ko maakasta ti mapaspasamak ken ka ita? Ay, saan aparaan anak, kan paraw awer ti aramidam laeng? Ha, imbag kumamot no addamas no at trabaho, jay sadot, nga asawam. Manang. Sino na ito bisita, mami? Ay, daytoy jakabsat ko, nagrigrigatak a pinapaadal idi. Awan kano igatang na itigatas. Ay, daddy, ada kwartak, ngamjak kaya timang Ted. Iso apagawid akon. Pastre ka mon. Di ka lamas yan. Aileen, ala, umunag ka. Umay ka. Umay ka mangan. Agyaman na, manong. Baak. Kun kunam kanyak idi. Agam nakaasawak iti gwapo a principal. Kas makita mat. Kan, saan kami nga agrigat apulos. Ta nakaadal kami. Anya lakit din ti panagpampanunot mo ngamin, Aileen, ading ko. Ay, agpanunot kayo anaimbag iti asawam. Tapno saan akasta nga agrigrigat kayo latan. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.